Il-11 ajruplan tat-tim aerobatiku Red Arrows waslu Malta l-ġimgħa wara nofsinhar biex jieħdu sehem fil-21 edizzjoni tal-Air Show Internazzjonali ta' Malta is-Sibt u l-Ħadd. Immexxija minn Wing Commander Neil Fraser, ir-Red Arrows paxxew lil diversi entużjasti u lilna l-ġurnalisti preżenti fuq il-mitjar tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Wara li pparkjaw l-ajruplani tagħhom f'Park 4, il-bdoti u l-organizzaturi tal-Air Show indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet. Ħadna l-kummenti ta' Squadron Leader Jim Turner li qalilna li dejjem kienet ix-xewqa tiegħu li jingħaqad mar Red Arrows. Well, I'm in my second tour with the Red Arrows. I'm now leading for 3 years, and the Red Arrows to me just epitomised everything that was exciting about flying fast jets. So, I really wanted to do what I saw as the best job in the Air Force. Turner iddeskriva fil-qosor il-karriera tiegħu fl-RAF. I've been in the Air Force for 22 years. I flew Jaguars for nearly 8 years, and from there I moved into the Red Arrows. And in between the Red Arrows and other teaching jobs, I've been flying the Hawk with the Red Arrows for 6 years. Staqsejni ukoll dwar is-sem attiv tiegħu. Absolutely, yes. I've flown a lot of operational missions, mostly over northern Iraq in support of the no-fly zones in the early 2000s. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Avjazzjoni George Liberty qal li fl-edizzjoni ta' din is-sena se jieħdu sehem ajruplani minn 5 pajjiżi, kif ukoll ajruplan minn NATO. Iċ-Chairman ta' Arex John Matthews qal li l-kumpanija li jmexxi qed tappoġġja lill-Air Show ta' din is-sena u stqar li mindu Arex ittrasferiet l-operat tagħha f'Malta diġà kisbet suċċess. U rrefera l-iskema ta' taħriġ li Arex qed toffri fl-avjazzjoni li ma' skema diġà qajmet ħafna interess fost iż-żgħażagħ Maltin. Preżenti għall-okkażjoni kien hemm ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella. Sadattant aktar kmieni qabel il-wasla ta' Red Arrows, wasal l-ajruplan AWACS tan-NATO. Fil-waqt li sija wara l-inżul ta' Red Arrows, niżlu żewġ ajruplani Tornado tal-qarwa tal-ajru Ingliża. Herman Mikallef għal Net News mill-ajruport ta' Ħalluqa.